Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kamua Thai Association of Meghalaya Kalapan kre banle Yashimanta Shaka IFMA World Championship of Muay Thai Kabanlong ha Phuket Thailand nadu kasan tarik hadu kakat ar tarik uno pra ar hajar ar paway Nakadaw ka jeng perkheng halor ka klam ko bet khat khandai Kani kasenjuk kan pha satang arngot ki rang yele kai kata upen ne bor melem ngap hakasaw pesan kilo bat umay tisan nonglang hakasaw phopra kilo Lembat arngut kinong bishar bat referee kata uba Angelson bat upen sok lang sumer. Kajinglut hakane kajinglet Yashimanta kan kot chaduk kasan laktengka. Tikumta kane kasenjuk kalaha banshim shwa dakaram namar nakaliang kasorkar jela kalakular bansa siu onda kilawan paying. Yublay terunda lari sumaring barok kapan ni kena Yublay Yashimanta syaka syaka World Championship long Phuket berikan Muay Thai World Championship kemerlong narulai terik, aduk terik. But ikan paru semua ikan Asian bidan lang ni, bidan sakhi kampo video press. Teknian ngan syukuran sepangga jengka habidai bahkan ke World Championship ke bah mengi penyelek cete. Kalau bah kajing siang syak selek merungut ikna laingut kidai ki junior, laingut kidai ki senior, armut ki sinran. Nah kalian senior iway kentai, ki junior iway kentai berarmut sinrang, dan regelong hadian bag sibun teli ini ki potkol ke bah ngimlak benbut, bat ngimlak benlek, lek shua hentai ngadu ke absan trik man hapoi pok Phuket, man hapsyong ya tak karantin ke bah news ni, dan himbang se ban persengeno ya ki badai ki junior, ki badai laingut, tinggal persengeno, dan ring ai ngai ki jengkit bok lebih yang ru ki buat lada kim yo ben simenta ni kapua ben rei next week puar ngila ben simenta na kani kepada meka ka sei kam dan show temtang idon hani ki ben lei yaki ya kani ka championship ubadan menta ngidon penek bor ban yele ka senior ha ka 10 kilo nang ta might dison nong lang ban yele ya ka 10 kilo kepada under 23 nang tangi don iwi kintheu iba ngila cancel no nomor hakajing ka kajing ba undan ko khia ini iba don stomjor postal tai dei phiba khanti ngila cancel no nomor ba mla man imsim lalam simenta tai wala ringla penbiang pasport ko islam ko ki berengkam te ngine pai kinde akanika hak wedei bat kenika tournament ke bumta ngini simenta la syai ngimi apo buati ngin le chapo Sinai, na Sinai ngilai siapa Colombo, na Colombo ngilai siapa Thailand, siapa Phuket. Nomor boleh kalau ingin habis jalan, kau kalau kecing bah ke flight, ke rempelat, import bor, nomor flight kau di kilang, tingin haban kelannya ke sekali, di takada umio kedua ke Bukhambet, tingin hab boleh membahas ini, senapun apa, sebenarnya siapa Sri Lanka, siapa Thailand. Dan hak beti, bahkan ni ke jinglet jungi setai. Ngelai ngi sobat ongi aikulay yo sport star pat yak sokar NBA hapok ajelam jong kunrat konkal sangma de hapok kan yak sokar ngi song pau jing sungu kabakum sport minister wala ai ngi ka assurance ba ka nungut pinlek ningkong ila ai ka tungkane ka estimate kani ko estimate ka ba ningkong ka ba ni select na bet official ing long naibu kemut kecing lut kapoi kumba ke total kapoi ski kumba kat arlak hoi dan rehadin bangila drop no ikini official way tentai don ini balik nam tak exam balik stay nam tak belum qualified by benlong kumta international referee judges ba pensuk langsung ya di Malaysia bentai ini ka world kumbu referee yang tai dan rei kini kijing lot par khoi mta kalong no kumbatang sanlak sanlak tam na kaliang ka association nomor ngila khain ka kucing lut nginum la ban ai tam kane ka debet kala long exact karet ka ba kacing lut jungi nomor ngimla ban sina tam ni sina tuna ka fees te kuna we kuna long nyo hajar traspa kemud we ladang nilai armut kalong silak san druspa bat ngi official kalong ba ka khamram nomor ini habis cimenta kumpur free te nam ta kane ka exam te khamram bat koi pram nai jan terus pa te bat ka flight kalong ka total bat flight bat balik berwan rohat ka bangilit nang po China siapa
Thailand stay kalong prak nyo ja san spa nyo po but kabang ilit na goti Chinai sa goti kalong nyo pla ja pro pra tehini jinglut kilong lumla kemba saulak na sana ja sa spa san pra ta sai sen masang ban pau ya ka na kalong sport mistar budi buriu ubadan komisi menira kamtam yangi kamdai tayangi try pro khat ya pada ki hakaleng di sports tem nilai keren di tila ai ngia assurance ya ka jinglut tingsep alwade bijinai bis Thailand kemat lakloi ban ai na kaleng government ling ba ka jing sport mistar bola se ka dem long po directorate but kini jinglut tingsep pro khat bila kular demi but yamta kalong ba kini jinglut tingsep nomor ka asen bin bisa yang sim na kalon terai mentang le phone bi sport mistar ang da flamin en press so ni kendu inga de matrai ni na kalian ka action ni sungu pau sikada ya kan ka government ka ba yarap siya na ko por manakan ni habang idon ka try la ko Delhi habang ilay kadai ka artrik balai terik tengim simlayo cikasa marah aku mengkini kepada me ngelai keren ya sport mistar lo arrange ni apa megle house kepada itu po bihal hari ni ka insa apa pesan bihar teh dan nadong hadong ketika ba de ke jingbe jingi yang soban ong ba nasoban ong ban ai ku burom i badesha ku to sport mistar ku simpia beudar ke mesim berketil na kamta ki sport cibran ha de kejela jungi hab brokawe ba kamtam menta le ni song bang ladon ya menta ni padon takering bro ti habang pelong ya state tournament la hau arja ka khnai absan ba abndre hau bunai oktober ngapelong mulai lingba kejira pun sport mistar le keren ya ka boxing association batin ai tigare nilala pelong kasuk ka tournament ba long ka sukses ba berhadir waktu ngalih ke sebentar ya ke nasional kena kini gila sajet kumba sangut pada sebentar siapa Abu Dhabi kepada ada siapa ke Pori Arab ha de nangta rehadir ke jinglong uni kubit dengan bisa Melayu kan sebentar teh akan ni sport besar lakular yang bawa nomor fly nak keleng dapat nak keleng cunga ibala nyerap baik dan remta kalong bang ibu ingkerpat sport besar nak ni ngilai keren yang bangidon kam ya ka cakam ya kai ngidon kam ya ka hol ka babiang ngidon kam ya kering larangi pelong ya ka tournament kemut larangi lang pelong ya ka state ani pelong ya ka national ani yang pelong wat ya fight night ro nakale ngomoi thai ngila pelong fight night ban pelong haman la kasin si benai ban promote kinaro ngila pelong nang ngila biang ki official ki free just bade jang state national ngidon larang yo kita kitiar balarang yo kita kering kumbang lai keren di sport mistar la kular yang ba menta ka hapulu kadang don ka cika ka ba ngidang bansna bat ya karing jupi ka mat kladon lupa teng kamen baling ba kani ka jirap yung sport mistar ko kani ka jing ya trail lang juga mdi ite na try ka bangi ki mai thailand ki we ki sport ki balong interest ha kanu ka masih apsu na try in sakiu ya po ka jiram jung sport mistar